Laibak asigi awang nongpok region da leriba Meyam gi mapangan hena Pangal Hengatnaba Pandam da Meghalaya gi lengak pariba NPP na party asiga wakhalon manaba North East ki atopa party singa kusam naduna anouba political force ama semkhre maru oina ngasigi apunbagi mifam aduda nauna haurakliba North East ki leader singi wakhalon manaba gi mamai tongna tai masina tungi future singi sembada mai pakani tongan ba platform singdagi laklaga su agenda di apunbagi oidi ngasigi mifam aduda National People's Party ki National President K. Sangma, former BJP National Spokesperson and Minister, Government of Nagaland, Pradyot Bikram Madikya, former founder TIPRA, Motha Party, Daniel Langtasa, founder People's Party, Assam Amadi, Nagaland ki MLA Singh Yauna Tripura District Council ke member Singh Su Sarugya ke. We, the leaders from different states of the Northeast, have come together today to make a collective, a historic announcement, which is the coming together of various voices of our region to आज अगर हम एक आवाज में बात करेंगे अपने लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे, हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य के बारे एक आवाज में, तो शायद हमारा समस्या का हल होगा और लोग भी हमें और गहराई से लेंगे। इसी के लिए we have all come together and we are starting a process। बहुत लोगों को लगता था होगा नहीं, लेकिन